Ayense bi na aso wo mu. Ense bi na ekura wo. Ogie bi na nyame de agye. That is why you kobada, ukunu kobada. Nothing's happened. Any bad thing beyond Tona. It's an pay. So was the beer. Uradi ne chase yede eman. I will love you, oh Lord, my strength. You are my rock and my fortress and deliverer. Sanyanya mena jiyem free of obonefo ne nsama kasamre. Yedo ye hanam ache. Sanse Paul se wo mu kuyenda nansusu yenwu. Omusum yemfidie ahodo. Juma wo fia wo brono awoso community no sorry ni. So fidie bebre ni esum wo. Nansu ni nyina chimo. God is your strength. Unyame ene wa ho. So nyame ne wa ho den dia. Ene na no pay ye ne David nya adwe. Yen kanche ye kra se ye kra. Shira egurade. Na wo mu ade nyina so enhira ne din kronkron. Ono no de yamfum so nyina ache na wasen yare we nyina anso a osanso de nepa ahye yafunu moma so giving thanks is a privilege. Kasi yade asida emewurade yade na ase emewurade yetuntum nyame na yehye nyame nsoso enimnyam ewo nuoma bebereba odafui eye edemayen ohu wo manim wote wo manka ohu kunu samre mudaho ohwe wo nso wo hwe no ebi amokọ adwuma kura na mokwa moba wote ne nka ono so te wonka oma wa Ghana wote wonka won so te won maame a owa brochire omo so eti omo maame enka enti sa wo ya brantie wo ya akatesia na wawofo eda so te ase a fasida kese ema egurade da onyame ase ewo nuoma bebreba egurade nyame eye edema yenda sanye gurade na wo ya fa osema Israel enka adafunu nyame ye bebre nyame oye bebre ede emayen enti se nyame ye bebre ma yende a ene na aseda ben na no pay wode ema egurade otumi enya store eye nyame ene ye otumi aware eye nyame ene ye otumi awo eye nyame ene ye sandra otumi kwa sorry wontumi ankompa utin wo online eye nyame atom enti owaside bia yamfama ewurade ewo nuoma ono nyame enam no domoso na waye ede amaye onyame onka ho na ontine ne musoso emfa enkyerɛw dɔfoi aseda bɛn na ɔde ma ewurade anɔpɛyi ene adwoade
na asie be na ade ma awurade ene adwoade yi so nyame aye bi amaw empo sa ukoda hospital se wotie me woda hospital me pesa me ka kira wo se nyame ewo wafa enti mensoro hwe onyame na betumi asan boa wo ama bibia wo ye bia nso etumi kɔ akoyie ede amaw. Sako asore na obi sade ne ho tutu famo a ugina ho ana wote ho a wonte ase se a adenti na brantie ana sababa we sese na ode ne ho kura tutu fam se onim de nyame ayama na anu nti waba beda nyame na asede ho aseda wurade a kanya ne se wo kan enti se ne oda soti ase a se ne ye nuaba dan na kan ye eye nyame adom adu baby atumi jumia kase antimi pa meni aware bia aware ye mesitembi ameka ensofu panyin bi kan se saware ye salai ana ke aware a obi wo ho akindru no sokora salai pa na kiawaria ka obi wo ho akindru no sokora na nsusu be hunu se ono na owo akire no ono na otwa to no na adom no elocate no na adom na peke no na adom no ede ono ne dia akwa no ma de odi enim ho no mpo no sila onye bi enwa. That is the grace of God. It is not your strength or your education or your family background. No. Ka David de konka ho kora. So the essence of my praise is centered on your grace. Nanso sadom no locate wa. Sadom no locate wa. Baby, I wish be a baby tune through her. Cannot have sailed through. It can say picture one, a picture. About your loving kindness and grace and mercy. And I know Pedia Mesra Mouse, Uradi Adom. This is a Quemama, so for Eskia PJ. Ente wo man wo sku no sre nyame adom ma wo bana wa ware no sre nyame adom ma wo de wenye adwuma wo police service no sre adom no ema no bana wo tu kwan no oye na wo tu kwan okuru na wo tu kwan Nyame adom adumi na ma ohene Hazaro went to me anda na oye bibi my lawyer in the courtroom
hwɛ sɛ nyame adom ba wo so a bibi wo bi hɔ a nipa ne ntumi nnada obi twa sɛ obi yɛ bibi ma wa nipa no ntumi nnada but the grace will force the person ɛbɛhyɛ ne sɛ ɔnyɛ bibi so anɔpɛ yɛ hia nyame adom oh Jesus and David said me yi me ye madɔ awurade if sa wonni ma ho den wona ode sa adumi e de adom se ne metumi ekungori aita na ye wewurade wadom e na ode adom. Who has changed my story? Who has given me a song? Turn my word. Ono na we change your story. It is you No asama ye nyoma na ye tu. who has changed my story. Protocol breaker, you made a way. E den na nyame ntumi. I'm morning into dancing. It is you and just your praise. With God all things are possible. Everything is possible for God to do it. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my praise is centered on your grace. Ame fasida me urade danyame ase pejanyame kamfo nyame shenyame enemnyam ewo nadom aude adom wone ufie wone wadwuma adwuma unyame ede amawo awari a wotia se ema mefefa nyame ede won ama wonyina fa ho aseda fa ho na ase fa ho ntontom emawo ebia waba ye police ni panyin bi afaseda ma urade wenya adwuma wo police service afaseda ma urade awo ye fire service ni afaseda ma urade se doctor bi tie me on faseda ma urade se nurse ni bi tie me on faseda ma urade se student bi tie me on faseda ma urade se teacher ni bi tie me on faseda ma urade se sofo bi tie me on faseda ma urade se journalist bi tie me on faseda ma urade ye se farmer bi tie me on faseda ma urade the fisherman bi tie me on faseda ma urade u ye shumika faseda ma urade o ye kayo you faseda ma urade anopei se nyame ahwe ye nyina ye so maybe we are president faseda ma urade we are vice faseda ma urade o we are minister faseda ma urade bebi a wo bia we are CEO faseda ma urade nyankopon na wahwe ye nso akora yen nyame na wabɔ ye nyina ho ban wabɔ wabusua enyina ho ban ti se wo aseda bia etwase ye de esase de mawurade nyame na ma wa hoɔden enti na sɛ ne Deuteronomy kan sɛ Deuteronomy chapter 8 verse 18 say it is God who given us a power to get wealth. Nyame ena de ahoɔden no ede tumi no ede manipa ama nipa etumi de yeye sɛ nyame am wa yeye a ɛyɛ na dom na de ama wontia enti faseda mawurade faseda mawurade o aseda bia man faseda no enkame nyame da ti Yesu sɛ ayeni pedu ena me san yare na nkono no wai rather night enti faseda me urade nyankopon wo ye dwedeni faseda me urade nyankopon wo wabrochire faseda me nyankopon o mesi samre woti wadwume moti officer faseda me urade nyankopon be bia wo biara faseda me urade wode nyankopon nam ne dom so ayede amaye ena no pay sa wo ma wo school a faseda me urade so ma be fie nso a faseda me urade nyankopon da nyame asese nyame ahwa wo so akro waba wo ho ban ma de pachon wa ma wanti atin kabani biara wa ma yamfa wo anka wufo ho na samre wo da so tiasia fasida you are among the living you are among the living you are among the living ni santi fasida me urade nyankopon e wo de nyankopon nam ne dom so wa ye e de amaye asede nyina ye de ma urade me de amaka kira wo se e bobo kwan
Jeffrey mama so first na ya to aso onyame nshira onyame nka se wada nyame ase ama wo ma ene okunu ne wayere me da ase bebu Adom no kre yenkotwe ne mu sofo mpacho ya mu mpa ye ne yenkotwe mu ntie ho fo kakra yenkwa farabai ene wo anope yeda wase wa wohwe yenso akora yen enenso wa ma yeda so ti ase a yede asede nyina ma obio ye bompa ye gya adwumedi sha wonsa wonkonkron wa fa ye mu na yene etiefo nyina nhye wasam na yemfa nhye wanu nyam yeda wasese wa ene sa ma yen ewo Yesu di mu amen
Amen. Government does. Nancy, a duffel friend, a media chair, bushing for Mijidi say at the patching say, as I see it, me de radia say. Me say, Memenda, me call a year call engagement call any nipa. Unam kwanso aye you omo ekosi o mamu ne ade ambulance a draw unyame ne yedini yo men transima wa no fomo kasa bi da sewrade ne woni yi wotiasi a wo nkwan enyu bia na damre kutuye no se metiasi me yehuwa ye yowe na matun satampa me kai Joy FM na Bishop ya ujansa bossa nyumi joy time enyo nankani ya fa bichiche we wate ade achen de ope wiase obie ne wiase a ne ho aso ne ho so enti fa so wadwunu musa de wosi dan ba ko ne ofese wosi biem de watoka ba ko otim pese otobiem otobi ne yere ne ma bibie ne wiase a nipa nya ne nyina empenifo bubo se epokrensuo sa togum enti mesraw na nkoye ho bone ahokyere be na wona emu wo de ka o mampani kro de ka ana wonim se wo mampani sika o mo che de ye nyuma de ba contractors ni we wajbida aso wo de ka ye wo nge wo piepe wo de ka a wo betua abrochire so de wo nge ni start yo susu to ho ma ho wiase bi di do na Ghana kra de saudi oba ha ni pa na won padwuma ya dada lalo pepesa osrega kra hwe me pese yakwakyere no mu ne ya hwe asem tietia krokroa kama bi e wa hase eye enwom emu enwoma no enwom ni ti danu so bi se enwom chapter enwom ni ti o enwom edunsia enyimu baako Psalm 16 verse 1 Onyankopon famisie na wo na medwane ebetoa wo so for asem tietia wo ya Onyankopon famisie na wo na medwane mebetoa wo so for say obidi wo besia mekai wabra na David ena mama ne ne esen mu a Onyankopon so choose David ne drum be also makoa David. I love David. Me do David pa se udwane 20 pa na wo so won fa wonsi a ebedu baby ubetimi ayiwoma hwe Moses maame wodi Moses sie ba no on limit e koduru baby no wontimi fa ne sie bi mu abra elodi asosha mra se obi e ba chini bia yenku no a woye bema nye enti so mo gi awo na se bema na ba hwe selfishness peseminkum nya ekuni pa bebre ahoya otai papai dabani ya ba wo Moses ya ma Moses ya ba wia ne ntata na obenyini akurake 20 papa sheda shemra yenkum mema but Moses maame hunsa ne bana ya barema no onyame ma ne di ne sie ne onyame tirimupo hwekwa nyame fa so ma Moses di wo free sama ne no mo kum mema bia but bedru Moses so no de maame no nyame ma na kokodro emo di Moses sie no di Moses sie ya no e kodru be say 3 months beginning nas of na Moses is ancha na fe Moses the next month neba 3 months Moses de mami se urade man pe be amfa kura ankoto obi kumi eni baba timi ahwa wo so aboa wa ena no de wasie beduru bebe no ontumi
Now also when you uma. That is why disappointment be break cause what kind of be a one paibom. As for fasting you fasted. As for prayer you prayed. I'm a that person, that woman or that man. Now fe bedru baby. Now wunim said ya wuye nyina no. Esi wapem. Ba se nyame ne wonwie ya. Na se nyame ne wompem ya. Sister. What you see kwan de. Em se nyame o se meti asi meyi Yehowa ye. Hwe. Onyame na wode wotena ase a woda so te ase no onim de oye. Ana na ho kire wo ho. Ana na niam mnya wo se awurade famesie. Wode wo sie why because watamfo be hwehwew. Wode wo sie because obi pawo gu animu ase. Wode wo sie because obi apagya na tabemu a oboso wode bo show from. But se nyame de wo sie a ono ne ntabanse akokọ de ne masie akroma enam wiem pa akokọ hu ne man pa na ne man dimirika de oya so ne de akroma ntimi behwe no ho no de ne kọ nemo ne ma me ne bie ne ntaban mu no ne ma me na kabutu because what the money sie de ode ye besie ya wurade ye nyankopon de oboss no boss ase no sa nyame no na ode ye besie na sa wotimi pinche no na sa wodi ne mra so nko ade a wode besie o makwa message die no a chechire wo no en for forever o makwa ma de watamfo no hwehwe no antro so wodi ameda bia me kan brofo ba ko say let them do whatever they want ma o monya de ombaye let us sit in somewhere let them mention your name at the river wodi me yenko kire nsuo ne mo wudin e wo nsuo mo ne nhwie ensangu nsuo mo ne mo wudin odinfo ba Sagoe say me come kire onyame de wasia they will mention your name ade ye ni wiase ebi dia wohwe wo mu hwem de wo ye bia na ma me bia wo ne ba tu kwan na akora no wo kọ no wankra eda odwane aburukyire ne wo kọ say abayifo ne ade nti wankra brantie ne duru akwantium tia gise nyame nsa wum azemo me ka obefisa agro brother Samuel o kwanti o say abrantie ne koduru ye nyame adom first month second month na bibia nso prepare one na danfo no o dan ne ade o ye yi oko juma na opon ye oti TV ho so obehwe TV ne nana ne wofa ne soa wo munyina na nam TV su edi asane ada video na wuye ho na wa bie still na wo nam so one of friend amfu bisan say akwasi wo hwede be channel wo no se me hwe oso mo ye de oso mo bobo no wo ye sure oso an obehwe still obeso anane nana ne wo fa wo mo sen ebi ahye chachaw ebi ahye ahenema wo mo nam so bi fra yitmas odi na ekosi wo ma hwe ma wo mo ba bia wo bia but some try to be at their toes but the will of the Lord already ma yanyi free so the monitor na already fa unsie obi monitor said the beya wodin be guasie obi monitor said the beya wo ore ne begu obi monitor wonu kru na mana ye obi ya already fa yesie ene adwada no pay na watwi mo so obi ahye accident amaya fa yesie akokoma etimi de ne ma esie akokọ de ne besie na se empo nchitimi de wo mo masie no mani ko ho a how much onwene wo ma botaye de ofre ye free futromu no de ye besi ma pome goso no ena no pray sister wona ma brochire nkofo bi nim se woni won krata ya hwehwe ne yi wa ma urade mfa wonsie kopem se won sabeka won krata woni guase ne boba atafo basro ebusuafo basro ye bagi wa twetwe but urade ma ba bia wode wo kro no won fa wonsie bible se Moses ekoyi misrimfo nyame ma ne kwa no abra wode wo mu ko Kena no edu ba bia ne nyame de wo masie no de fadum eja atwa woni misrimfo ntam wabra wo twa wo mu no edu ba bi na fe nyame de ojadum munkum asie Israelfo nyame makwan ema woni mu asesa shawhun krana no pay wabra ya de wo si hey na Reverend David Sagoe so ade kakra ka ho Froni abiso Adom 106.3 na otie me de offer me SK apiaje ya me mpɛ me ho asɛm nyankopɔn adom kakra wode ye koyanim
nti Sagoe ha sana yo ha na krofin so wapam kotoka ha ne yi wa changes num ama you know the shana no kra no nika obi hia wa bolamfo hia obesre pa o de we wapam ode no cause me bolamfo bi a wo sire obi o la pass empatem ho hwe nanim sa hey o se nkofo wa wu enso bolamfo ne nam ho dwon ho na ma Ewurade mfa wonsie. Good morning, BM. Adom 106.3 FM now tie abono na ya pa ho sima aduanan. Dimension. Kovi. So for nyame nshira won so nyame de wasie. Amen. Oyade. Wakaniye. Okaniye. That is why am I show mu hu. Ka kunda dada. Achekra. Wa bebe bia no na bia nyame de wa hye no show. Te say de nyame de bishop is here. No what the card was nyame de nesi. Nyame de nesi. Come ye ya. Esida. Because when him accident we be no. Mini pa mako be say 4. They came to me at Adom FM ha. E ka chim say da ya wonya fa bishop ho. Say ni msia ye bobom paye na madana se. But o ma meken, o mu ni me pa. They came to me. But na enim kwan a edu bi a wonam Kumasi road kura na wo drive person as I say ya wo ta ko post. Can you imagine wonam kwan so atum say bonsam de talk to be ma ubenya accident mekun me ye say esa no shout no. Get at me said the Jesus shout on say free me so go. Enya tem didie free ho oni na nsade a free ho ko. Kofi ko so nyame de me asia mpa. Ya no kro so for say nyame na di ensia. Wo de hwe baby a David kokoshe. Naka so ewo kwan pia so. Kan nsabe kan David. Na ekwan pie ni wa ka so e fa so an nsan kan David. Ewurade famisie. Nanso David hyewo nyina no de o kan se Ewurade famisie. Ewurade famisie. Ye be say the meno mienu de ye be studies kakra me pe be antin time. Na ye hu se David abowra ha sesi e. No mo ewura ho na antin time o so anya ha na ofa ha. En kantin time ni ha. Kantin time ni ha. Obi so da o so na ye antin time na o pie ram ka chen say hwe. Na me bo ho ban nyantin time bia na ya nguase. Na me di David ya sie true tin time. Ewurade what's about de famisi Ewurade famisi efrise umu na me de me wre ma hye sa no kan o se Ewurade famisi na umu na me de me wre ma hye ento hye tokrom ho nyina ensam wa David kanie Mame, Sanyami de Usia. Ya bahaka. Sanyami de Usia. Oh, Jesus. Yesu can send me John 10, 29 and 30, or 28 to 30. Or said, yeah, I want me papa and someone. Or being to men, Jenin Flynn and some. The idea me papa and so don't wash them in Sano. Or see, no one can snatch him or her from my hand. Nature say, Sawo Shenyamin Samoa. Sanyami de Usia. Enya dia or Bonofuansa ebe counter. Nipa de Usia or an element. Sofu, Enya dia Bonofuansa ebe count. Nipa de Obetum de Usi. Nebe to me abe force na bono and where you ama. Basanyame de Usie dia. Sofu, obi entumi nje umfri nyame. Enipa na opese wo de Usie no. Opese wo de wasem sie na wo ton nsem. Opese wo de wasem sie na wo likin nsem no. Erade famisi. Erade famisi. Enne wiki nyina enye yempaye. In the name of Jesus. Unye fifie na obetena ka mu a. Ka kire Urade se Urade. Famikra. Because Psalm 121 verse 18 say, He will preserve your life from going out and coming in. Enti sanyame de Usia obehwa wo kra so sa wo ho emasam.
ono no de apie no san so de yaba enti sanyame de wo sie sane David kan se Awurade famisie wonnim amanfo a ebo ho pontia wonnim wo ma etu ho agina hwe adano Elisha ekechere Ahab se saa kwan we hwa na wamfa so if ahana Syria for ebo pose obefa ahana Syria for ebo po sa obefa nti hwa na wamfa ha so for me say ekoya enam so ye koba wonnim wo senyame amfa ye nsia tita kwan so nanso temia no you are the palm of God what do you see o shenyame nsam enti sansa o shenyame nsam ti ye bia se ye beyi wo kra efi asase so nanso amo ye nyeyi efse nyame de wasie na me de betumi de wasie wa bra accident ne to kwa so nse nipa bi wuye ba nyame agi wo firimu no de wasie anima pa bi wo mu a wonyan dan wonwie ye enti nyame pese de opese pie firimu no eba wo ma ewuro no yanse wo mo enye papa bi ade an ya ma Awurade wo mpre Awurade dem nyame na ode wo ba wiase kora no wonnim no so abubu maba so onwene ne ho ansa na owura maba no mo so wo aboa no kyekere ne ho a saboa no hu biem wode ne ho hyade enum unko village ntuko wonnim do kora haban ya nam yiro makote ana mo so ya mo taa wo enua awo no so enti saboa no woda ho na sebo ekochi achichidie na obi de sande me na achichidie no ehun se sebo no eba na na owura ne dadie na nyame ede ye no se ase ayi no enti aboa de na wa wutiem bia me sande bre wo bekai na aboa no ejata ne na no fefa chese wontimi nka de na aboa no ehyem nyame ahye de aboa no sia daka num enti oya odena no apeso obie yi no oye bie nyeye na de nipa kora beja agise de akuma na hwehwe ade wi anase boba kora ntimi fa mpai no ayi se plastic ayi se de na chichidie ni hye jata na fe ni ma me pani ba ye no nso na no abefa ho apeso ochi aboa ya oye bia abonde ne ho asie because de nyame de sha ne nsa no de ne ho asie wo mu so de ho hye nipa bi nsa ho beyi wa ma I'm telling you minum de America enipa yi mi amapa wa brabom no samse me ka chewa obobo woni na wosu me Awurade mfa wonsie famisi safo na makrofi mabompa ye akrofi mabompa ye na fa yom hwehye ebompa ye ema nyankopon a ode yen esie nyame mfa yensi Medeme za me Facebook oba wa be hu ye tia na ja ade yeda wase wa wo nyame a otumi ade nyina ye Awurade se odi David sie dia na na no pe fa yensie ne okọ haw mu ne okọ amani mu Awurade fa ne kra sie memma boni bi entu ye wo so o ma won na wo twen so no endi nkunim da na no pe yenim se odi ye sie na wo twen mu Awurade fa yensie wo sumi mu Awurade fa yensie afi mu fa yensie ne ya kwanhia ne ye yare ne ye ohaw ne ye amane Awurade gin kra na fa yensie na Awurade se wuyi hu adia ya nyo yeraba yenim se ne ya kan Awurade waye weni ebisaw e wodoba Yesu Kristo din a ebru din nyina so na ye bom paye amen amen thank you asa for Nelson with us baby I shall not want. Zero 302-216-561 0302-216-562. Thank you so much for our Facebook live. Adom 106.3 Adom Ahengua. Say do na sheye. Ona me da ora bi dum ne sa. Ade hiti sa. Okay. Obi abahoma so abema kwan na won so Awurade de wo asie die. Do abahoma so mpache ma good morning the Adom 106.3 FM. Osofo mejo to. Hey, Osofo Jan. Me teacher boy. Brother. Oh yeah.
Na me adom metiapo. Ebe ya me ase. Well, me fa ko automatia DSP George. Kwachi tema from 11 police ni o. Oh, okay. Papa, I say maybe me catch me ko hide down wa chairman. Na me next door ni ba. Etu na ni sini me busua so ha pe kwa bia say. Chiso be kunya kwa be ko be shi me yire mo fre nyina ase. No di fo bi hu me catch me say abrantie no o hwehwe e woni dem mo. Na saati so ayi se bia me hang through there but me next year so di ha be bia me ku bi ha. Oh monitor. What is that to so? Papa, yes, mo jan twi sa for the dim. Me tuma say me can some say me did to the Canadian. Tell you na branch e bra me nya na hwe. Nanso so no. O twediam po nyanko pa de no to o de o to no so a o mo ni mu atie no. Papa na branch na wu. Da so meti ate. Ye fa ho to nyanko pa to. Ni nyanko pa no bia woni hwa moda. No kuma on phone. Ene na me kum. Nze nkofo bom paye na mekum ene mekum adechi a obehia okra na maache no asa bisa se ho te se wo kum na no dia Sunday ba ko mehwe ayi osofa na soja fo atade a hye ne okra machine gun ene wo na wo kum so matamfo ama wo ma is it and sorry so dem komo 0302 you are going to bachelor minimum sa saka dia gudu shi tunu muni no ya yichase wo mu kuma tamfo na dikina sensu di na chi kum wa muntimi manewra de mo si do about some good morning the Adom 106.3 Adom 106.3 now with you. Do about Wilson Pacho, good morning. Hello. Hey, Nade. Azafu Javeka say na. Do about Wilson, good morning. Hello. Hello, Mami Julina to say. Oh, I thought then we are also where. Na me egusu ayemi akadiaka. Yeah, my cousin, and your mama, nyame. Nambo, my no, not called the pastor. One time, I'm done one of because this was. I'll start for at the gay that you have held no. Or do you have a castle? Oh, Bishop, I'm going to say. What Bishop, now I'm going to some that yes, no, I'm penny awesome. Yes, no, I'm penny awesome. David actually no, I'm penny awesome. To me, penny awesome. Mammy, you dance. Now, Miss Shaw, oh, mammy, or Fred, will soon cry. On TV, I see ever for years or no about for our telework cannot be natural. Do I want some patch? Good morning. Good morning. Oh, here now, what to say? Adom. And also, family SKPG, Mimpem was announced your friend say. I'm patching from Christmas. Hold open was him, Yankasai. Mimpem was some. You go to Yankasa. You can find out how to send Lord, what? Or we are top of course. Into Mimpem was some. Yamisha or and I pay what at them. You are what's over the one thing. You will. Yet you. And Yamisha the then Yamu Hode, let's have brother Joseph, let's cut at some part. Tapadi on my Yamina Sama, a Tapadi can say, Yamisha the unsure amen. Amen. Many have ever mentioned that. Say, do about my so good morning. Papa, some drink count. That you been counsel, Papa. Papa, now, Trengu. Yami Adom, I kick up my What friend, Sister Martha? Make a Sefia Ukugwa. Papa, a radin shirao. Amen. And there be a montrechra, Mother Mayen. Yes, there are this, oh, we are mobile. Non Kayan. Na bring the doing na you name you yam. Adominanti. Amen. Amen. Ewo Yesu Christu dream. Do about my son Pastor, good morning. Why morning, sir?
Ohene na ho te say. Bacho Adom Ahengua, bacho so mo ye. Nyame gusu ye. Yo, bacho asimwe ka se free adanse. Bacho ka se free adanse oboase ka una krom. Ne bacho ye ti o. So fu de okay de bi se me pem wa se mo. Miso adi ba ko miso se yeso ukoda pinia Johnson ni adi toilet bi abeda won nti ama me ko jina adaka mi ko ada mi ko police station la na men ka mo ni so sa do bia so bo na ho modern do ko de be bone amen bye bye. Ayo onse sasre ampo what dan papa bedem na open ho asem na okonya mane na obeko pa junso bia beda ho prison asem pa na brand de karisa no empa ho asem wate obitimi ko gina ba bia na okonya mane hwe me empa ho asem aha me pon a mini problem bia me come baby do ba ho masu good morning. Good morning. Do chat na da na osre sa Okay. Oni asre kakraka ho. Yeah. Oh my God. It is a job for Germany. On your medium catching, I see a really I was some young sound for Chelsea. And open your show at the cashing bin because of people. And I'm a couple. I don't care. Those men was a Christian. Men was a Dibian and Pine was information at Tabanasi. And you say, fire, yes, ye. Menya me, fire, yes, ye. Fire, yes, ye. What about Nasi? Fire, yes, ye. Menya me, fire, yes, ye. Fire, yes, ye. What about Nasi? I'm a plan for you, see, and a Tabanka Sudasi. Mama, home, Massam. I don't know if I'm Nella. I'm a probio bed with your face in a Tabanasi. Amen. Oh, kaya you. Okay, did you wake up to all? About my some patch my good morning the Adom. Well, I know shall see a position hoka cranian 10 on. Free FDN home, not Jana and Chankakra. Why? Oh, will you free so bear me up? Hello. Oh, na homa na eni amwano. Enye mia o. Ye try bia, but ye nya. Already I was say Emma ye tie for free anyone I want me amfree nyina. Ye mpai bonu se urade mfimpi mienu ni duba kwa ye wo mu 2021 ye urade fa ye sie. Emfa ye nsie 1 week, emfa ye nsie 2 weeks, emfa ye nsie 1 month. Nima urade fa yesie wiase afobɔ na baabi opese odi edru no odi edru na hyodin konkran nyunyam odi esie a na woyie pia nkunimdie etaba aseda ya odia so otie amen. Ambulance dwumedie na yegoso ma won kai bishop te waye crowd den dame obai die sa eboboso na siyan kakra akainaja ora ensese no do na agina woso enti ambulance na papa no se yamamodен bishop na odi ekonsa omna di kokumase central region so aposifo no enya dia nsa won prisons na uhunu sa no enya bete akwise no mu ne hwan same ohene na te say Christa Adom number transfer Adom Christa se da Christa se na dia na ekoso ambulance na Adom eguzo okay ma yesa da odi kan no ya pa ambulance project no ye no so we pese bi obo a bet bi the number one offer 0244 710 311 0244 710 311 that's over. Mesbe da se same wadame nyame enhira won so ntena ni munso nkyere wo atu ho ache ahonso nkakra buguso eba sorry ya no de na fom na so ye de da fom na ma wana wi moja ewi petro ewi ayi ejuma wi
Anti ATF for Madaroma to beat media file 0244170311. That's right. Are you smart? Oh, they are better. Until I make come, Sala. You are there, sir. Are you? 5. Enti promise abranti out here nyame yadoma wo china ye Tuesday ye birthday branti anadwu nyina na osia so nimpa empa wo fi obetumi akoda pa na eja wono nso ye de na betena hase a security access for security na protocol na bi woni mu ho na won de on de to monitor we no frafa ka pejafa boy no munimo no asofo no titru Moba Mombress na chiri nyame yadoma ye birthday 27 so me wife birthday nyame yadoma me so me birthday 9 June and de me ka say upompo fire o budget kwakoto foforo otiemi ache na no me hu se ayi kasafa ho wie ambisi masane o hende Ghana o ka no mashase madam nyame nhira wati o de hende Ghana ne ba bia mabiem mutie no bia de nyambe hyirawo ahana mede wosie bishop yosu ansa keneke weteninka na awrade ebehye no ho nyam medase opesa no meka sa me number 0244278545 0244278545 ofra me SK PG